Ghana memo has say kamya kwa say ya na adifo binimo etibabi anaso baabi na wodwen won ho a eya na ebia na yempekra na se obini obinya asem a na yede won abefole mu enche ana ifa hwahwene ga ene na Tonardo ensense mi babontia Tonardo si waliki eye ifa hwahwene ga ne ba James ne audio ene chumuchumu video a oyege na ene abrantie biso ababontia osi video wo ye won fantage ifa hwahwene ga na nina ene se Reverend Owusu Bempah nye na yekan abrantie ana yekan se Reverend Owusu Bempah so eka gay for ye enho ebi yebeko ne akotie denti abrantie no kasa ene ne mu nkyiremu a ode ebesom Ghana for yenko na yenkotie no emba endo me ko so for penyin bi ho na me ko so for penyin bi ho no ohodo ma na me di oduade ni ba James Trumu darling ni pictures the videos no all your homosexuality by gay by batty no James Trumu darling ye Sodom and Gomorrah no me the chairs of opinion no me the chairs of opinion no see Jesus ouch ice ow something is happening to my tree Tonardo then now they try me and I'm still suffer ouch. But what Diana for me money pictures number because me for now odi Trumu no. Ma 30,000. Emma would you call you can? Me no. Who blackmailing no. So for now man di Trumu na who blackmailing no. E call you 30,000. E di be you can. So be any no. Brother Bepom yam sha evidence. Enkramaire. Sha obana taso beka se worria. Obana we na taso. When I task what they pay Trumu, Obana task on your face. Onipa will training Obani a specialist because send your obey see any idea to come, hey, Trocom. Ya crash Obacassia Sudina, Sanishuan. My sure. If ya. Ebra sa videos wey started say trending me name na osofo kro na efia so asne ga e kire say no odi odi Tonardo Trumu mano ansa no man ni sika ediko yi ni ka e free ye fe ni say habono that osofo is Owusu Bempah. That osofo is Owusu Bempah. Me mamu jis ni na Tonardo kachire me se eya oleke ye feni se Owusu Bempah e di ma ni meme na. So me when I'm talking about Owusu Bempah homosexuality I say it with veto power. Se me kachire wo se Owusu Bempah odi meme Trumu I say it with veto power. Se Tonardo say me boa oni mi ndi sa nkomo we a o mebo ni ho dua na me fa evidence and if any say how do we call it audios and be prove Tonardo wrong mon kanti efia so asnega say oda onda mon kanti efia so asnega say me BJ me say oda onda me hu say ma mi ngege abobo ya bodamfo we at social media so a or kan sem hu bi e was if anything social media no so say efia so asnega ma if anything ni babema eni obi akoda ama ni naked videos epia babonti. Let me tell you where it is from and where it is coming from. Monkante Tonardo say me there no say so say video no you efia so asnega ma and as efia so asnega ba bury mana onfa video ni meto abonti na yenhwe Ghana for video no mehuni meni vi kadoji Aisamundi ya Aisamundi we yo efia so asnega bra ne betie opo bini na akwa uni efe ni Aisamundi eni Owusu Bempah na nkoko santokwa we
Aisamundi way, I friend Aisamundi way. Ono no call porn sites, gay porn sites. And oko yi video bi. Gay porn sites, oka. Ube hu YouTube sumpo, ubo half cast. Black half cast, ebe yi videos be brady achlo. And omo share video ese ene efiaso asinega bano, ni skin color ese. Video no mo kita na omo say eye efiaso asinega bano, enye efiaso asinega ba. Omo ko yi video no free porn sites. Eye Aisamundi ne ko yi video no di ma Tonardo. Say on fan blackmail efiaso asinega na efiaso asinega nka na no ntum. Ena Tonardo di video no akoma maami ngege. Uka chiro mo so mo fa video no mbra abonten a. Omo nim say video no enye efiaso asinega ba ne nti no. Omo ntimi fa mbeto abonten. Mime hu video no ene meni fili kadoji. Video no nipa ni eti ni so. But uhu si a ni skin no eye half cast bana. Ena omo di ase efiaso asinega bano. How can people be so evil? Tonardo, odi Owusu Bempah enam se Owusu Bempah odi Trumu. Odi Owusu Bempah nam se wo connect no di man mema. Why don't you talk about Owusu Bempah? Adenti na efiaso asinega ba abonten ebe kan Owusu Bempah asem so di wo true ones no man wo sika se fa ko yi car free habo no adenti na Tonardo ntimi ba abonten be yi ano afiansa na TikTok any if anything Instagram so eba be so. If it's I have all the evidence, I have all the proof. Aisamundi knows something about this video Nana Tonardo is talking about. Video ya ngege abobo ya bodam for ba we oti UK. Ni ma adani junkies ni ma adani abodam for wo man Ghana mu. Onje ono ni ba no ho. Ni ma abodam for na omo shi wheat so omo adwin ni ho no. Onje ni ba no ho. We jai ono ni bomba no e na oka obi ba ho asem. Ngege, wabodamu ya correct. Ngege, upo bia odi Trumu a. Upo bia odi nkola eye Tonardo ni Owusu Bempah. Mese den, eye Tonardo eni Owusu Bempah. Montagi efiaso asinega video we mame. Efiaso asinega mbra no meti o. I have all the evidence, all the records. O say bodam phobity social media no so. Na omo ka say nti efiaso asinega ba ye gay a me say eyalo eyeki. Tonardo mumbisa ne say da Bempah no obeyi ni hu edi say nti onu odi Trumu akese ye. Uhunu sa no waya fonchen sa no waya ti say bro foot bi ato nsuo mu o. Onu boom etimi di gate to obi baso. Meanwhile, onu Tonardo several times na waka achire me say nti na just as nega mano unyo o man ka onyo mo beda. If you say wo pen kola children and na wo if any say Tonardo o pomo. Yo, me fa won to air. Yo. Oh, che. Kasa. Ebusiafo ne na yekotie ye no alleged say abrantie ana ye president say ba ne gayism ewo amonone a ono ana ye president ewo ehonomo ne ana yekoti bai bra o chirima chirese bebe no Owusu Bempah eye gay aha ana nemde mu ebisa banka wo say number no 054 8302985 Nina University Foundation, Freno, now in our entry como a fanfa would only be a jankamo broa, and be inspire you more, Macron.